Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u današnji video, ovdje je Blood Assassin. Kao što vidite, danas igramo Clash Royale, odavno ga nismo igrali, ali danas imamo jedan specijalan trenutak. Ako ovdje ne vidite ništa specijalno, vidite ovo. I vidite ovo. Da, danas ćemo da otvorimo 2 legendarna chesta. Ali prvo ajde da odigramo jedan battle. Pa ćemo onda da otvaramo. Ok. Kao što vidimo, ok. Nema baš nešto dobro. Idemo ovako, pa nadamo se da neće imati ništa. Ok. Ajde, tu postoji bandita, ali moramo da se pazimo na ovog lava hounda. Bandit mi je otišao na taj, nemam čime da se odbrani. Ok. Ajmo ovako. Još malo pa ćemo im sušiti me i tamo stave, mislim njemu. Ne igram da ovo. Ajde ćemo ovako. Džabe stavlja barbarijene, gotovimo je tave. Samo da se odberimo od barbarijana, ovako ćemo. Čekaj, što mi postoji skeletone na bolove? Nadam se da nema strele. Ali ima rage, ali ništa mu neće rage pomoći. A sad iskoristite strele. Čekam skeletone, a neće biti skeletona, bit će bandit. Biće bandit. Ovako. A ovaj drugi nije došao do toga, nema veze. Sve će sad opet odigrati lavu, da. Da ipak trebam bolove. I minion hođe. Ali ja nje postoji, tako da ćemo mi zep. Ok, odbranili smo se. Ok. To nam predstavlja nekakav problem, ali ovaj balon predstavlja. Ćemo opet minion hod. Ja mislim da je ovo naša pobjeda. Hoćete i crown? Tri crown, idemo, znači, 3 crown smo dobili. Idemo well played. Ajde. Ok, to smo uradili. Sad ćemo da otvaramo 2 legendarna chesta i vidimo šta ćemo tu da dobijemo. Ja bi najviše volio da dobijem Mega Knighta ili možda, ne znam, sad su ga malo buffali. Možda ovog Royal Ghosta, bandita. Lumberjacka možda, Elektrovizarda normalno. Ajde sad da vidimo šta ćemo da dobijemo to u stvari. Nikad nisam otvorio, znači legendarno s ovom novom animacijom. Pa eto, proći ćemo kroz to zajedno. Ok, idemo. I šta će to da bude? Lava hound. Iskreno ja nisam ovo očekivao. Ali ok, nema veze. Lava hound. Sljedeći giant chest. Ćemo da otvaramo, ali to nije gotovo, znači što ćemo da otvaramo još jedan legendarni chest. Jeste spremni? Idemo. I to je miner. Ovo je bilo veoma loše otvaranje. A da ne veze, možda minera do level 3 kad dobijemo dovoljno karata, ali
Mislio sam da ću dobiti nešto novo osim, znači, Lava Hounda, pošto... Ne, možda napravim Lava Hound deck. To bi bilo dobro. Znači, ovo bi Mega Knighta da dobijem, ali okej, nismo ga dobili. Tako da to bi bilo sve od ove epizode, znači, još malo mi fali do Elektro Valley. Kao što vidite, ja već imam zapis, sad ću da vam pokažem. Zapis. Evo ih zapis. Kao što vidite, osvojio sam ih u ovom. Uradio sam ovaj evenat. Eto, član sam uradio, sam došao do ove, kao što vidite. Još jedna pobjeda mi falila do epic karte, tako da stigao sam do ove tu. To je bilo sve od ovog videa, nadam se da vam se svidjelo ovo otvaranje i završavam moj snim.